Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi'a laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siti najasi patarakatan ra syukuru kamarajata laur raja kuasa nepung Allah taala. Nasaba irupong Allah taala talebih gan napapidalin na niya papinya manawareki. Diga gan na fuelo risisi tamana saliwanna ni lorami pada syukuruki papidali papinya manapuangi supaya ilolongangi amo pa kabarakae natu pada salama rilino salama ri akhirat mati insyaallah. Angka sadidinah kada aming macuritai. Bate kumilo doang ang inasalama na mamakoi. Nasangi kapa bilo-bilo pengantara na caramai. Padahal iya tu pengantara na caramai pak doangan lupo. Aja tak kada dia pernah tama materi. Ia tu kumak berisal ni ustaz taman itu materi. Apa ipamulai si bawa pak doangan. Ya. Ia kumak berisal ni ustaz na dia tak bali magaki. Magaki Kendriki monro tama dosa. Masa aku kilala masigi tuma dosa? Aga pa sabar tuma dosa? De tuma bali bere selang. Magi de tabali wi. Ya ko de ta jampangi macapa ki. Kiro kapa de? Iya na ro, ya ko de na jampangi macapa i. Nasangi belo-belo bere selang. Bapak Ibu. Cinapa piu terangkangi. Jantaramu pijolo. Salawat dan niya pasalamu ala salabirana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa Nabi ya kong katomang kalinga sa kita puna dia nasalawa asli na tau seke itu. Ya kupa tau seke pemali tama suruga. Ya. Mak salawat mo ki gajero nangin roh. Ay, angka mo pa jadi na jampang. Mapasepak-sepak geta-geta. Doko-doko. Tan napodo salawat dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabat tepuat ta nasabab papuji dari Nabi ta mamagi-magi tololongangi syafaat pertolongan Rasulullah nanti di yaumul kiamat nanti tama surga si bawa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Toma-toma lebih ke hadir jamaah Masjid Ilham Tangkoli dan jamaah Safari insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Toma-toma lebih ke hadir iro isa na berisalenge hakikatnya doa. Ya. Tetapi iro berisalenge ang kanakatai. Magay na sabak Nabi ta maparentangi hafsus salam. Tebarkan salam. Magay ni suruh kita tebarkan salam toma-toma lebih ke hadir nasabak ang katalu sebenarnya isa na berisalenge ya kong katial lolongan iya is. Tumala sawat apa? Naiki gare. Kira-kira angka ko tahu melo macilaka eh? Melo mana ki plemaga? Melo ke salama. Iro isa pokona. Jadi ya kode tak bali beri salang mau paki atau macilaka ki. Melo mo pi capa i. Kamakaro agurangnya Pak. Apa malah bijasikan na lempu daripada terisan jungi na labu. Ya.
Jadi aku itu tak bali bere salat tak cilakai aleta. Sampai kaidan apa maka cara na angkawat di yunri minau bere salang. Ya. Onro upakan tu mak bali bere salang. Bapak Ibu. Sampai namoto si bombe ta mak bere salang wajib toki mak bali. Ya lo tanai ke. Ya roko kebetulan si pulu-pulu ki dua telu tapang ke bombe tak boleh nak bere salat tabali moro. Aga tabali yangi. Tunga mo. Dia tu nak kena yang kesi. Ini Bapak Ibu. Magi Pak. Nasaba iro Pak doang riseseta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Iya kota Bali wimadece berarti apalang ilolongan. Amo pekang ilolongan. Asalama kang ilolongan. Yang kedua. Kira-kira angka tau oko tia lolongan pamase. Hah? Milo mana ki lolongan pamase? Macam mo kiro makamase? Nah, ulangi si Pemeng. Ya kong kay bombe tamak beresalang. Bagaimana model muka ta menjawab salam? Maka dia bombe tas. Assalamualaikum. Maka dia makidin. Waalaikumsalam. Maka moro tapata. Maga beli tapata. Waalaikumsalam. Ya. Berarti angka okorilalan na atita masalah. Kenapa? Lanya ipak kamase. Padahal ia rotawe tongas sa bombe ta. Tapi de gaga na akata sa liwan na melo pa si sambung ipamase na to si pakamase. Tapi yang kapo aja madari mawali na kada mapat di kaje. Ini Bapak, ay de gaya urusak kiro. Yang intinya lo peringerangi mi. Namo manipe kuno pat di nati ta ya na beri salat tawe abali lalu ki ha. Abali lalu ki. Imunri pasi urusan lainnya. Yang jelas upan inang kabere salam malebar yolota sunna memang tau mak bere salangi. Tapi iwajikan itu meringkalingai. Magai nasaba ilo doangi asanna bali madece supaya talolongan iro bere salangi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kira-kira angka tahu kia oko mak barakak pakalinona. Melo mana ki mak barakak. Tapi makutuki bali bere salang. Apalagi kok kiki botingin atau bere salang ustaz semina siap perkawinan. Desis. Angka lalu atau onrodenan sak barak melo manre. Macerama kinalo malananre. Iya. On desa kada maliwasa gero. Macerama kina ube. Lah yang malat nandre. Ini Bapak Ibu sekalian. Angka to tahu Pak. Onro sekat naroka apa macerama ki kuna siap perkawinangi Pak Allah. Nalulu ki menre solo. Magi na ko Pak. Nasaba angkalanya realita. Agar Pak. Maka dari agamata mayuridillahu khairan yufaqihu fidin. Ia mitu nawat di lolongat dece barakat tawe Pak narik kumakanja pahan ku agama. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Okko di rupa guruat pengenar biasanya agama. Namo rajin mas sempajang. Rajin ki ma puasa. Tapi makurap paha ki ku agamai. Yakini pasti makurap barakah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mage Pak, nasaba iya agamai ipatatung aga isapa. Meloki lolongan lalam madeceng. Meki lolongan apati ruang. Meloki lolongan solusi dari setiap masalah yang ada. Yana tuna perintaki po Allah Ta'ala. Fa'akim wajahaka lid-dini hanifa. Nelora ki pada pangole alete ko agama mapacinge. Fitrah. Lisuki ukuan kami nama mapacinge. Supaya aga Bapak Ibu sekalian, maka daya kuma gamay tawe, pekuno acarana, nama kanja pakalinonge, nama pacing otae, nama pacing atie, nasabari, iro agamay ang realita, makanja tarutaruna. Agi Pak,
Biasa ni ukuran pe ye. Maga tasat di papenat dita, ko makadai tawe. Magama tawe ye tu. Maga tasat di tangkalinga, malunra atau maja. Manyama-nyama yang kalimat. Magama tawe ye tu. Magai. Na sabab masjid di wita pernah syariat na si bawa pangko kana. Tapi coba gare. Makadai tawe. Magama bawa mie tu. Ha? Jadi sempajana. Jadi nasa tepat na. Tapi kalasi. Pak beliang. Pak codokat to. Pangimpuruat topi. Macece topi nama buaja. Tapi nasa ngali nama agama. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya ya kau magami tahu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya angkat isapa meloki manyama papinat dinge. Meloki makanja pakalinongi. Meloki lolonge amopakang asalamakang ngelino akhir Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya na tu ampai pa, iya agajaran na agama dua mitu isa pokok na. Sampai na po puangi, aga na po makada duribat alaihi muzillah. Aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Iya ko magami na sa taweli na pa, iya mi dua mi piarhe. Ipakanjaki asi sumpungan ngiri Allah Ta'ala ni pakanjaki to asi sumpungan pada data taulino. No ko apa ni mon masalah pa. Ya sengale makanja tepai ripong Allah Ta'ala. Tapi meromo ang kesulangi. Aga sulangi pak bici. Ulangi. Ang kataw na sengale na makanja tepak na. Tapi masolak gara-gara pak bici. Apa aja tu ko pak bici meromula de mandre. Ya. Ikimite pak. Yeroi di makbolo ni retik la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi masalahna aga nakan-nakan naki susah. Ya. Nakan-nakan naki susah. Balu-balu tia jadi. Keluarga tari rontak. Ya. Masalah tia capu. Tambeng kemak biji nakada aish. Ya kowi tayya. Manuahanu ko. Kanjak kapok loko kuroi. Imam mula ni ro. Loko. Iya ro alena nakada. Aga ilowa nakada haide. Mega ni tahu loko ro. Iya. Niga misangi. Kor. Tapi iya ro reka hindi nakada aish. Kaman senpong Allah Ta'ala mana mapunai. Sewa-sewa nakada. Iya cocok ni pong Allah Ta'ala na punai. Sewa-sewai. Tapi ang kaya sabak-sabak. Kani ro de? Ang kaya sabak-sabak. Oh kani romo-romo nala tahu. Sabak-sabak. Nakada ba? Tu pelik tu lau mua. Lau ni ro. Tapi iya ro re kade penanu ane makada de pong Allah Ta'ala mana. Nah, apa yang terjadi? Di saat boleh ni makwaru Bapak Ibu sekalian. Boleh ni makutana, boleh ni ukon roya sang makanja. Nah, ya apa tu kemakade sabak boleh ripuangi napitai kak lalang. Iya, aman. Tapi kemakade di cara nade upule ukuro. Boleh mana ukuro na tak buka. Tanai ki gari. Makan jamu pakai tepuk tak? Iya. Ia na tu ampai pak, salah si yang paling dilarang minta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi masalahna make ga saja selata. Deje natuangi sempajan apa? De natuangi puasana. Padahal ia kutu mas sempajan, nak kasih sumpun ni puangi. Bicara ni puangi, pangolo ni makatai ripuangi Bapak Ibu sekalian. Nah kada yuletona gaje pangolo kutu mas eke. Mas sempaja ki bila tak kajoy. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya makanjan ipigau ni, tapi aga monro masalahna makura-kurangi pahangi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tau melebihin ke hadir. Salah satu kaidah, saya baru dapatkan penjelasannya. Ini penjelasan di Masjid Nabawi.
Seorang ulama menjelaskan di pengajian khusus pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya, khusus bahasa Indonesia di tiap masjid, Pak. Pak ketuko oke Madinah, ya kuat loro asara matungka tu pandritai oko tu alirie. Di tema ni kegami munrui, kegami paham. Iya gamak bahasa India we. Iya gamak bahasa Pakistan mak bahasa Arab langsung ya ini mani tapi mak bahasa Indonesia ga ya angka pa mentu khusus bahasa Indonesia o kotonu tadi kalaroi ya kor kalaroi pak bahasa Indonesia nah, di situ dijelaskan Pak maka ada yang namanya teman-teman Raudah kege menuridi di mana yang dinamakan Raudah di Masjid Nabawi antara rumah Nabi dengan mimbar. Tapi ternyata dijelaskan maka yang namanya taman-taman Raudhah ya. Bukan saja antara rumah Nabi dengan memang secara syariat itu Pak. Tapi secara hakikat bukan itu saja. Yang namanya taman-taman surga di mana itu? Satu, di saat kita perbanyak zikir di hadapan Allah kapan dan di mana saja. Karena itu penyambung untuk dekat dengan Allah masuk surga. Itu teman-teman surga, Pak. Di mana kita duduk mengaji. Maka itu adalah teman-teman surga, Bapak Ibu sekalian. Setiap hurufnya menjadi kelipatan luar biasa pahalanya jika kita membacanya dengan ikhlas. Dengan membacanya, dengan mengkajinya, memahaminya, dan mencoba mengamalkan apa yang dikandung di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Termasuk taman-taman Raudhah itu siapa di mana Pak? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Ini penjelasan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tahu lumu-lumui alena cenni-cenningi atina sagene-genei watakkalena pasese ilimanna pajokke gena lau mangkalingi baca-baca ayat-ayat na po Allah Ta'ala ibaca ni bicara yato na tutol lumulumui alanna lalangna tama suruga amin insyaallah termasuk di pasapari tidak main-main Pak tidak main-main na yemena tulah masapari Pak agi sapa melokit malormo tama suruga dengan apa Pak? Setiap tenaga yang dipinjamkan Allah dipakai untuk bergerak mencari ridhanya. Setiap rezeki yang diberikan Allah dipakai beli bensin. Lisukit meliwasa tuli paman ribaso. Ya. Tergantung nih. Ini Bapak Ibu sekalian. Rezeki ini dipakai untuk dekat dengan Allah. Ya. Tak biasa kerja itu nampak datang kada. Makan aja susah kalau masa pari. Iga pagamasi, iya mapangajian mo tahu. Iya le menamo macarama macam ni. Dia iro persoalan nih, macarama iro persoalan perjalanan dari rumah, tinggalkan rumah mencari ridha Allah. Yeah. Mencari ridha Allah, cari keberkahan. Kenapa Pak? Mungkin saja di sekitar masjid tidak dapatkan keberkahan, tapi kita dapatkan keberkahan di tempat ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya teman-teman lebihkan kadit. Bukan persoalan di mana, tapi persoalannya apa? Puang aja makadai. Sapai al-birangi di muka bumi ini. Yeah. Bukan saja di tanah suci Pak, dimanapun dikala itu adalah kebaikan. Puasa aja maka dia puangi, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yeah. Netona dari si kompak yang masalah. Aish, aja ban mulau. Nah ya mato macerama ko yuli, pengajian ku masih iya lima to. Ya mato si putra. Tanya persoalan ya si putra na. Persoalan na pura ni mu putra alim puja masigi. Siaga ni masigi pura muluja. Upeja Bapak Ibu sekalian. Maga rasana Bapak Ibu sekalian. Ya. Yeah. Kami agak seji salat aku tanai gare. Kira-kira kega mega kajian lo masigi atau lo rekreasi. Hah? Kega kira-kira mega siji salata capu dina lo rekreasi atau capu dina lo masigi. Deje wataki lo mukisa. Tapi masalahnya apa? Banyak orang lebih memikirkan ke rekreasi kemana-mana
demi mencari ketenangan dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lawe rekreasi Pak si pacapu-capu. Si pamodalakeun. Loy masih siaga nasumbangan. Loy syabuh. Desa ne capa ade. Iya, dene capa. Tapi kira-kira ya ko masa gene 10 sabu mak bereng na 2 sabu mak bereng tahu aga ki. Tahu reke. Ya ko tahu seke dia nak bere. Mereke mi. Makanya tuh penjelasan nama kue. Silanga seke, silanga seke, silanga reke, silanga weke. Itu apa Ibu? Ya. Ini teman-teman lebih ke hadir. Melomo aja. Mereka mi. Padahal melok lolongan pamasi baraka boleh dipuangi. Namanya gaje tu dalik na reki puangi mana cek dek mimak bereng. Ega papapinya mana reki puangan latal mana cek dek mimu paki makah malah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kan dakwah Pak si peringerami. Setiap orang punya langkah berbeda Pak. Engkau tahu Pak, nulle hanya sekadar memelihara salat 5 waktunya di masjid. Tapi mungkin itu lebih mulia Pak. Ketimbang orang yang pulang pergi naik tanah suci, haji atau umrah. Bisa saja Pak. Magai. Nah sebab iro nomor si di demeto peneri papedale boleh ripuangi. Tapi di sisi lain, malak na sukuruki papedale na puangi Bapak Ibu sekalian. Sehingga angka kaidan na paki nalai deceng. Na peringkalingimu Pak puangan latala pengulina. Ya. Nah mau pala ada kijatu kutumang kalinga Pak Bapak. Ya. Aga tanda na to mo Pak. Murusi di tuo mopi. Yang kedua meringkalinga mopi. Yang ketiga sadar mopi. Engkau mau pegannya menero. Kau pese nero. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi Kang dek na sini na to mangkalingai Pak Bam hanya memana Pak pinadi na mangkalingai. Dek na sini na to mangkalingai bas sukru. Alhamdulillah tamu siwat gue. Makumoro Ibu. Sesa. Ini Bapak Ibu sekalian. Persoalan palet de patalau masih gie. Tangniato ia romancaji dasar pokok maka de tepat masalah de. Tapi yang nomor 1 di saat engkau mendengar panggilan Tuhan, kau jawab tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isapu roya, Allahu Akbar. Tama siwati wau tatambau muru. Alhamdulillah ya Allah. Tepat jauh kasih tepat tak? Lo siki malawa jenni. Dia patulai rapi masih oku ki bolata, oku ki darat tak Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Apa ia tu sange syukur Bapak Ibu sekalian? Aga na po Allah Taala. Inna a'tainakal kausar. Ia rupong Allah Taala talebih kan napapinyaman na wariki. Aga na perintah puang Allah Taala fasolli li rabbika. As-sampaja kuna sabah puang Allah Taala. Nah, ini kali. Ya kuna reki dali puang Allah Taala. Sujud syukuruki atau masam pajan. Masam pajaki. Apa kira Pak? Yang kedua, meringeramu kiga. Maka daerah papedalik na puang Allah Taala tania anut tania di bapuna. Itu Bapak Ibu sekalian. Mika garet tanai mana yang saya selaku totang kuliah. Pagalu ki de. Pagalu ki iya. Mika makutana. Kira-kira ya kupura ki mapasangking ke kata peloyolo. Maka maja seke atau maka maja inreng. Ma kita meruka. Hah? Ibu, yuk terima liga bata ke kata pelayolo maka maja seke atau maka maja inreng. Indra jolo. Makor perintai.
Ah? Maka agar perintah. Wasa makadami perintah na ya ko pura ko paning apa susah ka ko. Di nak kada kamajain ra ko. Ya ko de nagan na si pasakereng asidak ka ko. Ya ko de mule masidakai pasu impana. Pura pimola perintah na puangin apa mola keperluan linomu. Hah? Oh malah lu pasinga Tabe, Bapak Ibu sekalian. Memas dah. Saka inrato, indra memang nih. Betul. Saka inrato, indratari Allah Ta'ala. Tapi indranya, indratari taulinoi. Bapak Ibu sekalian. Nah, Miki mitai. Oke. Pangkat tu maka dede, maka maja indra jolo. Tidak masalah. Ya kue rumitulah. Tapi catatan. Kira-kira wattunna de patak kemaja inrang genna si pasakera daleta. Genna si pasakera daleta. Sebelum maka maja inraki. Tapi pas pura tapake mah kemaja inrang taneki genna mo pasi pasakera ka? Hah? Genna mo pa ka? Nule dena. Napa tapasu sakana? Pakutanay. Ya ko tapasu sakana na de na genna si pasakera mo. Hah? Hati ki. Kemi pulau yolo. Asi sumpungan jolo ripong Allah Ta'ala magi pa. Nasaba iero dalle melo ipacingi jolo pa. Melo ipacingi jolo. Yang kedua, melo ki lolonga pamasi baraka okoro perentai. Ipasusa na ipasu pasidakana. Magi pa. Nasaba iya kong katau raji mapasusa ke insyaallah ilumui dalle na. Iya kong katau magala masidakah yakini ilumui bantuan na tahu pa. Iya. Malomo ki lolonga bantuan. Cuma angka bicara di masalah na. Ya komelo ki mas sedekah. Yang paling mulia itu apa? Bersedekah kalau orang yang tidak mampu dan kita tidak kenal pak. Ya tu kami namakan yang terima sedekah. Dek tu siseng dari sama kedade na mampu. Itu makan jalada. Ya apa ketutus yang anggota ni sedekah wajar anggota memesah. Besti. Angka resiko na pak beda. Iya kode itu sisa na isidakai pak. Insya Allah alamat keikhlasannya luar biasa pak. Tapi biasanya ya ko ibantu itu isidakai tahu nasabah anggota, ya, anggota atau besti, iya. Na pole tapulewe tapasi salapat tujuki. Detoro na batal amalata. Detoro na batal amalata. Cara nawis sangin na makwa kai demi menawalingi biasa. Batal nito? Oh aja na pau. Tapi itu manoko-noko. Mau maaf ini Pak. Yang kedua, kelemahan kita banyak. Kenapa kita bantu orang? Karena kita juga mau mendapatkan bantuan dari dia. Kebanyakan itu akan dia maneng. Maka gak tahu iya mina bantu tapi na sebab ma perlu ti matu nak deh na bantu ka matu baja sanga dia. Tanai ki gare. Ni gaje tau ta bantu, tau mawatang atau tau melemah. Tau melemah. Ya ko tau melemah iran no bantu. Hah? Si sambu moro terseding. Makanya Bapak Ibu, tu makamala tania na sebab ni gak tau ibantu. Tapi ibantu itu mah perlu Bapak Ibu sekalian. Supaya baja sangat dia kong perlu tak na bantu toki puangnya. Ya. Nah iya na tu nama romo, iya na tu nak janji puangnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nigi tau makanja tepuan dari pongan Allah Ta'ala ilungi alumuan. Wa yarsukuhu min haitsu la yahtasib nari kumarja sukuri warengi dalit tan risang polena. Ulangi Pak kutanang ki Bapak. Parepin ni kutanang. Ibu Pak, kigaje dalit tamarumo tasapa. Manasya atau den manasah.
Ulangi. Kaya merumo tasapa daleta manasay atau din manasa. Manasay. Mana isapa ko manasa ni? Ha? Ita aja mani ko manasa ni. Kaya pala isapa. Ano din na manasa? Na naiyato na tu dalit manasa pole pa iya na tu meromo mapasuku pa. Namo anu din na wat di pusangka ya pole ya to pole. Sampai-sampai terkadang namo ada din nerle wajah meromo to wajah sila lona magay. Dalit tan risep pole na. Itu Bapak Ibu. Pekuno cara na tulolongin iro pa. Abas-abas toki marengi dalit di na pisangka tawe pa. Ako mo garong. Abas-abas toki merengi dalit bagi dalit tak di na pisangka tawe tapatapampiang. Makoiro lalan na pa. Apa nabita makada dalam hadis kursi ana inda zanni abdi. Ia tu pongalatal na pisangkai pisangkana atana. Jadi aku makan je berarti tema pisangka pak insyaallah dari pisangka dia itu lolongan. Yeah. Jadi ibantu itu dia na tu mengharap bantuan. Tapi ibantu itu supaya nareki alumo pongalatal dapatkan bantuan tak disangka dari mana datangnya. Nanti Allah yang kirimkan orang lebih mampu dari kita. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cocok nih kira-kira, Rom? Bu. Cocok nih. Ah, meki gerik mite ceritana. Tau seke si bato besai. Ya merepe ukurampe. Biasa kesapisat tapole Malaysia pole milo. Biasa. Iro milo ina pulengi amin agokang. Miyak bagi-bagian. Watun na nak bagi-bagian no kini sana ta cidi-cidi. Sapisakku. Bali bolaku, sapo keduaku, amureku lengkap. Sana pura noki. Makutana ni salah sidina. Indok tatogi ha keluarga togi. Ni gaje king itu maling itu. Nah kedayanu. Kamu jadi baca mu ya kutu. Aku moro na bacaan angka tau seke cidi. Angka tau seke na runtu cidi. Gili makutana. Ni ku maling iya. Bayang kepakutananya. Ni ku maling iya. Nah kada mana sana itu ya lena sapi satana kada. Ya kok ya ada. Bayangkan ini nasita kesak dana na biji. Ya kok ya ada. Main nak kada. Malap bita ulangi nanya tu. Nah kada maga memagi nah kada kikirik galan malap perlu. Bayangkan. Nah kada ya koi di makada aja na pale. Nah kada ni kana perele nah kada. Ya no nah kada na tolairo. Wala bira taulangi nanya tu. Bayangkan tau seke asan na menre na icore. Tau besai digaga asan na iya menre. Biasa terjadi? Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya inarna kedepong Allah Ta'ala in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Iya deh cengi mu pigau lisu je tulor ya lemu. Wa in asatum falaha. Iya nu masalah tetap lisu ya lemu. Jadi Bapak Ibu, aku raga bawa ni pigau decing. Aja nane di rekengi de cita. Puangi per rekengi, malikai per rekengi. Wat dijadi menurut pak kita matata, cek dek minyak bagian. Cek dek mide cengi pigau, tapi malopo risesena pongan latala. Wadi jadi liwat lopo ni pigau, tapi risesena pongan latala diga angkat na Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengenatan mawat gue. Jadi utambai. Teman-teman lebih ke yang kehadir. Jadi iya tujuan nampak tu magama sebenarnya. Melo ipakanja ki pahangi. Nama kanja si supungi ripong Allah Ta'ala, nama kanja tu si supungi pada data taulino. Nah, coba igare Pak Ibu. Iya garo kutupura mak jenne. Aga Jakarta tata jenne supaya mapacingi watak kalewe ni dampengi dosa-dosa bicu Riwat tu purata mak jenne aga ilau ripuangi. Aga ilau ripuangi. Nomor sidi ipakanasui tepo ipemeng jadi du imanakum
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ipa kabarita pa Pak. Jadi bayangkan ni, ia ko ipiari ia jene pa minimal kalima sia susiwani ipa kabarita pa tapa. Kira-kira ko ipa kabarita pa kalima sia susiwani masolar ro. Iya. Ini mani intinya seperti itu. Nah, sesudah ipa kabarita pa tumilodoan na rin po ng Allah Ta'ala. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. O puang, patamalalo ka risisena atamu macetoba. Yeah. Ni kami doang. Idi agatilaw macetoba. Tanay mana kigare. Macam mana mo kiro toba? Nah, de toro nang kataw taruntu atau naidiga. Pura ki mak jene. Natu si runtu anggotai. Tuma pasilolongan na lese ceritai. Ha? Na jana tawe irampe. Tengar ramoro na pak doangat taro. Ha? Tilodo tingar ramoro na pak doangat tamakada opuang. Patama karsisena atamu macia toba. Masalah na je anggota je me oki macuritai. Na lese apo ceritai. Apa angkana anu makalalan na tawe rampe. Tulimoro podama kada. Astagfirullah. Pura ki jimajini, meki masam pajang. Dia nak buat dingin rampe jana tahu. Ya. Tapi mawata to Pak. Nasaba anggotai. Dia ni sambung. Majama tu naseding. Isambungi. Idi majai seding. Apalagi bestita. Nama dari kota apa kada astagfirullah. Marumo tu anggota tapa tali watu batin apa kena kada tumbek. Ali na biasa mapamula na. Tapa tu balak dak mana. Padahal ang kahemelo ipaham madeci pai. Pura kiti milo doar ripo Allah Ta'ala Melo ki mengolo ripo Allah Ta'ala si sambur ripo angi. Depa tu masam pa janapa ki bermajene. Waja'anni minal mutatahirin. Oh buang patama karsen macem ape pacing. Ya ku cerita jana tahu riwatu purata majene mapaci moro tata. Mapaci moro atita. Tappa kama tahu na depa nalatu ceritai. Nah kada mati pidi pateru. Kira-kira ada tapi kiri-kiri waktu masam pajata. Hai tama nih. Waja'alni min ibadikas salihin. Milodoki opo tanah mancaji atamu macai. Macai makanjai. Iya. Hamba yang saleh, Bapak Ibu sekalian. Iya. Ini teman-teman lebih yang kehadir. Susah jadi orang saleh, Pak. Susah. Kenapa? Karena kadang juga kita punya rasa, Pak. Ya, namanya juga manusia tempatnya hilap dan dosa. Dan salah Bapak Ibu sekalian. Terkadang. Tapi okotoni ro na riki pengarap Allah Ta'ala. Setiap pura ki mas sempajang. Rigo pura tamak beri seleng. Assalamualaikum warahmatullah. Aga ibaca pamulang. Astagfirullah. Magi Pak. Nasabak neris saja mega salata. Neris semega dosata. Tanna podo. Istighfar teman caji sahabat nak dampengi Allah Ta'ala dosa-dosata. Dosa-dosana watakale. Dosa-dosana berikadai. Dosa-dosana ati akalangi Bapak Ibu sekalian. Sehingga antara salat dengan salat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Ya, itu kutuma ceramah atau melo si panas saya. Melampi-lampi itu. Ya. Tapi mohon maaf digaga akad Pak. Namu alaikum pengajar itu. Cara makwe tani di bahasa benar pakai namu alaikum ya pakai itu. Jadi wad dikasih satu tane maka dia magamu di ustaz. Iya. Aku tanah ki to ngamoga. Dan ini tidak gampang Pak. Karena ini ujian beratnya kita mau balik. Iya. Itu ujian beratnya Pak. Lima takuluna ma la taf'alun. Jangan mengatakan sesuatu kalau tak mampu melakukan. Kabura maktan indallah.
Allah sangat membenci. Dan ini berat, Pak. Ya. Kita ini manusia biasa, hidup bersama orang lain dengan segala ujian dan tantangannya. Tapi okonero irita. Yulega sabarae, yulega syukurue, yulega mak dampangi tawe, yulega miluak dampangi. Sehingga itulah jalan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibimbing di jalan ihdinas siratal mustaqim, dan semoga kita saling mendoakan semoga selamat dunia akhirat, dan insya Allah kita berkumpul bersama di insya Allah di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Allahumma arhamna bil Quran. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.